এই যে দেখিছে মেচিনটো, ইয়াৰ নাম হৈছে হৰিজেণ্টেল ড্ৰিলিং মেচিন। ইয়াক পথালিকৈ কাঠ খন্দা কামত আৰু কেবুল লাইন বহাবলৈ ব্যৱহাৰ কৰা হয়। প্ৰথমতে মেচিনটোৰ লগত এটা পানী টেংকি সংযোগ কৰি লয়। মেচিনটো লৰচৰ কৰিব নোৱাৰাকৈ কৰ্মচাৰীসকলে বহাই লয়। এই কণ্ট্ৰলাৰ মেচিনটোৱে কাঠ খন্দাৰ সময়ত দিশ নিৰ্ণয় কৰাই দিয়ে। এতিয়া মেচিনটো চলাবলৈ আৰম্ভ কৰিছে আৰু কিদৰেনো কাম কৰে অকণ তাকে দেখুৱাব আপোনালোকৰ আগত চেষ্টা কৰিছোঁ। এতিয়া মেচিনৰ দ্বাৰা কাম কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে আৰু দুজন কৰ্মচাৰীয়ে লোহা পাইপবোৰ আনি সংযোগ কৰে আৰু পাইলটগৰাকীয়ে তেখেতৰ হাতৰ দ্বাৰা কামবোৰ নিয়াৰিকৈ কৰি যায়। এতিয়া যিটো মেচিন কণ্ট্ৰলাৰগৰাকীয়ে লৈ চলাই আছে, তেখেতে বৰ্তমান হাতৰ সহায়ত ছিগনেল দিয়ে আৰু যেতিয়া অলপ আঁতৰত যায় তেতিয়া তেখেতৰ ফোনৰ দ্বাৰা সংযোগ কৰি তেখেতক পাইলটগৰাকীক দিশ নিৰ্ণয় কৰাই থাকে। এই মেচিনৰ দ্বাৰা কাম কৰিলে ৰাস্তা ঘাটৰ ক্ষয় ক্ষতিৰ পৰিমাণ প্ৰায় কমি যায়। কণ্ট্ৰলাৰ মেচিনটো যোনে নিয়ন্ত্ৰণ কৰি আছে তেখেতৰ পৰা দুআষাৰ জানিবলৈ চেষ্টা राइट में ना चला जाए, लेफ्ट में ना चला जाए, अंदर ना चला जाए, ऊपर नहीं आ जाए। इसके लिए ये कंट्रोल करने वाला मशीन, मतलब नीचे एक सेंसर लगा है, उसको बोलता है कि साउंड, ठीक है ना। इसमें दिखाई देता है कि क्या होता है, किधर जा रहे हैं नहीं। फिर ये जो घड़ी है ना, ये घड़ी में ये 12 है, ये 6 है। 12 मतलब ऊपर जाएगा, 6 मतलब नीचे आएगा, और ये 3 मतलब राइट में जाएगा, 9 मतलब लेफ्ट में जाएगा। इस वक्त कितना रहेगा मशीन का लोड जितना ले पाएगा, मतलब अभी तो 200 रॉड है और मशीन भी 200 लोड लेगा, 200 मीटर तक जाएगा। और ज़्यादा बड़ा मशीन होगा तो उससे भी ज़्यादा चला जाएगा, 300 मीटर हो जाएगा। इसमें अगर पत्थर वगैरह आ जाता तो क्या करना पड़ेगा? वो पत्थर तोड़ देगा, पत्थर तोड़ देगा। जो आगे लगा है ना, वो उसमें पाइलट उसको बोलते हैं, वो तोड़ देगा। ये पाइप जो जा रहा है ये कितने नीचे से जा रहा है अभी? अभी तो आपका मतलब 2.5 मीटर, 5 मीटर, 2.5 मीटर, 2.5 मीटर ऐसे नीचे जा रहा है। 2.5 मीटर नीचे। এই মেচিনটোৱে মাটিৰ তলত কিদৰেনো কাম কৰে এটা কাৰ্টুন ভিডিঅ' দিয়ে আপোনালোকৰ আগত দেখুৱাব চেষ্টা কৰিছোঁ। চৰকাৰী বা বেচৰকাৰী অনুষ্ঠানত এনেধৰণৰ উন্নত মানৰ মেচিন ব্যৱহাৰ কৰি কামবোৰ কৰে যাতে